Ya, video enta sekalian, coba kami lebih membacakan sada suku-suku pak si berjudul Dabru Kube-Kuben. Suku-suku tenen ibreken pertuanta derhana banurea alamatna isala. Senderang madeng kubacakan ulang lupa kita kilai kisu krep pukul lonceng deket kibagikan video tenda bagian mia ceritana Dabru Kube-Kuben arnia ibasada kuta lot mosada gelarna Dabru Kube-Kuben. Dabru Kube-Kubenen setengah jelma ngo jadi gerari mea jelma jadi-jadin. Jadi bagi panganan Dabru Kube-Kubenen si matah-matah mau karinana imo gule termasuk mau jelma ket ipangania bekas Dabru Kube-Kubenen pe irambah belengo si pata iliang si pata ideleng. Nah itu pun kesamertasa ia dunutna mau ibaing Dabru Kube-Kubenen mahan sirana bau kidah panganan ni nina biasa ulang katena isi kipangan. Jadi gerejo Dabru Kube-Kubenen imo menangkoi jelma simbuine tangko anak-anak jana himbah mau mirambah habis kesapanganan ni jelma mau ipangan sinimbah nai tupung muat kutu ya ninang nawe nina taba jelmai ikubal mau dekat sukana bagi-bagi mau terus ibaing mate mau tuh jelmandai sinimbah nai bagi mau terus ibaing sampai hampir keri mau ibaing karina anak-anak sini tangkonandai dekah ni dekahna tading mau sadanai anak dahuli sini tangkona ikutai naikin janah nggo membelgah rebak Dabru Kube-Kubenen kumerna sadanai ngo kesah tading biar mau anak-anaken ibagasan natena bagi aku pe sudah mau nahan ipangan katena berpikir mau ia dekah kaden dia akalku asa ulang sanga ipangan Dabru Kube-Kubenen aku katena ibasada ketika las mo anak dahulien dai mirambah laku muat buluh katena kemudian dapat nango sada akal bakune kita luken Dabru Kube-Kubenen dai asa ulang sanga ipangan manahan deket ia imbah mo karina peralatan nai saponai janah ngo kesai berkat mo anak daholi en ciboni dekat anjar-anjar ibaing langkahna kumerna biar ia terbetoh mi Dabru Kube-Kubenen dai ibasatena mula sanganan terbetoh sudah ngaku ipangan katena ngo kesah makin dao goyakap anak daholin dai odane lot ibetoh Dabru Kube-Kuben isi pedor mau langkahna janah iperdalanan ipastik mau batang-batang asalot nahan tandana ulang laling ia laku mula kumerna sedekah nen orang ngo pernah mike ibre Dabru Kube-Kubenen anak-anak dai ketat kalon ngo selama nen penjagaan Dabru Kube-Kubenen nih jopok sukuten soh mo iya irambah dai itengen ni mo idi kelot batang buluh lako buatenna to bisna dekah ya menengeni dungna idah molot batang buluh dai nggo kesabagi ibuat mo piga-piga tobis buluh dai kumerna akalna lako mahan kite mo katena imo lako menogongi Dabru Kube-Kubenen dai ngo kesah dapat sa piga-piga tobis dai yeket mo janah balik mo iya mi bekas Dabru Kube-Kubenen dai
So kesaisi itengen mo idi ke katena ibahan bekas togong-togong nandai. Dekah ya menengeni idah mo sada luhung bagas. Cocok ngen bekasna togong-togong ken katena. Mo sa dapat sandai bahan mo kite pakai tobis ndai. Isapona ngomo melehe kalon yakap dabru kube nendaen. Itengen panganan ni sapo kade podalot. Menter terenget moya mi anak dahuli sisa dandai. Lo dengo kepe panganan merasa katena. Lolo matena. Lo kesabagi itengeni mo anak dahuli ndai isiahi karina tapi oda lot idah. Dekah ya menengeni kuliling-kuliling ya mi jehe mi julu. Laju oda dapat sa. Makin melehe mo yakap janah melaga mo ibagasan ukurna. Hukum dapat kunan anak ndai langsung mau kupangan katena merdengan nguten. Dekahna idah mo anak ada holindai ike par kite ulang terbetoh ukur kulaku kipangania burju mo kutenggoi kate da beru kuben. Itenggoi mo anak ada holindai merdengan mengendik. Kumerna ibetoh anak dahulindai ngo niat ni da beruku kubenen laju mo oda getna. Tong oda indik da beruku kubenen tapi tong oda getna. Ngo kesabagi huap mo sora anak dahulindai. Mela ipan jukut laki na. Mela ipan jukut laki na. Imo pupuk isurakan anak dahulindai asa melaga katena da berukuen jana rohia lako merdalan ikite sini bahan nandai. Yulihi yulaki memendokkan. Mela ipan jukut lakina. Mela ipan jukut lakina. Mau kesabagi melaga mo tuhu da buruku kubenen kade nimu ibetoh kopo da kirana dok da buruku kuben berdengan laga kumpulna terus ngoirehe anak dahulindai da buruku kubenen makin melaga mo ya janah jalang mo anak dahulindai Arab kite sini bahan anak dahulindai lojang kesada buruku kubenen Arab kite ndai menter cuak mo kite kumerna moh dengo batang tobis ndai dabuh mo da beruku kubenen miluhung ndai janah mate mo ya isi nai bebas mo da holindai janah laos mo ya irambahinai mulak mikuta mendahi orang tuana. Bagimo suku-suku tenen sukuken kami jadi suku-suku tenen merlapatan barang bakune petaki sinjahat tongo lot alona. Artinya tongo talu perjahati mendahi kalak si burju. Janah bakune pe kini jahat ni jelma lot ngo hukumen mahan jalonna. Bagimo soh ni suku-suku tenen ya si menukutkan orang get mate si mugeken petong bagasen juan juah. Liasate juan juah banta karina.